Okay guys, le part 2 because ntirhisa lexa ku recorder igama isitsema i-dash monodulana. So okay, ta continuare ta vita swa ku le i part ta doji le i part ta doji. So ni mi byelile guys swa ku market u endla yini u ya henhla hi ntamu, u gama u endla yini u gama u ehla nyana hi ndlela leyi. So obviously expect swa ku market u ta fika kun'wana ka tindhawu leti and then u sungula ku endla yini u sungula ku ya henhla. Leyi i weekly i monthly time frame, just no la ku komba swa ku mafambele ya market guys ma famba kambirhi, ku na impulse correction, impulse correction. Hambi kha ya henhla ku na ku market u endla yini u vuya, loko u ya hansi u vuya so correction, u vuya correction, u vuya correction, u vuya correction. So ni ta tlhela ni repeat-a raparo ta swi twisisa kahle, ni la swilo leswi swi twisisa kahle because vanhu va vanyingi va luza mali ka forex va nga swi twisisi swa ku forex kahle kahle famba njhani. So ni ta tlhela ni phinda futhi se ni ku endlela swona ni swi komisa hinkwaswo. Forex yi famba so up down henhla hansi henhla hansi, and then ku va na market laha u ya ku masayitini, and then u vuya u ya hansi u ya henhla u ya hansi u ya henhla u ya hansi u ya henhla. So ka mafambelo lawa ya doji lawa ya doji, market wu famba hi tindlela timbirhi. Ku na laha u phuxaka u ya henhla u gama u vuya u endla yini u correctara, u famba u ya henhla u vuya u correctara. So na la ka lowu u ya hansi u gama u endla yini u ya henhla na u correctara, u ya hansi na u correctara, u ya hansi na u correctara. So hi ta ku leyi break of structure i dlaye structura, i dlaye structura na lana. So I hope ma swi twisisa guys, na tshemba ku u le ku swi twisiseni. Okay, mo ni mi endlela ti-example tin'wani ka market un'wanyana. So hambi u pfula la ka weekly la ya ta kota ku swi vona kahle. So wa swi vona swa ku market lowu xa ku sungula swi lava swi twisisa swa ku market lowu u ya kwini, u ya hansi kumbe ya henhla. Loko market u ya hansi wa swi tiva swa ku okay ni lava ku market u endla yini, lava ku market u ya hansi so u ku u ya hansi u ku u ya hansi u ku So xi xa ku sungula loko pfula a metatrader ya wena kumbe trading view ya wena, swi lava u ti vutisa xilo xa ku sungula swa ku kahle kahle market lowu u ya kwini, u ya hansi kumbe ya henhla. Bibakalini ali loko market u ya hansi market u famba njhani, u va strong u gama u correctara, u va strong u gama u correctara, u va strong u gama u correctara. Loko market u ya henhla bibakalini u famba strong u gama u henhla, famba strong u gama u henhla, famba strong u gama u henhla. So swi lava swi twisisa guys, swi lava swi twisisa. So wa vona ka market lowu, ka market lowu loko u langutisile wa swi vona swa ku okay market lowu u ya hansi lowu. Loko market u ya hansi hi lava ku va yini, hi lava ku va vaxavisi because hi landzelela la market u fambaka kona. So okay loko swi ri so wa swi vona swa ku laha market lowu endla yini u be u ya strong, u gama u endla yini wa vona swa ku mafambelo ya wona a wa ha vi strong, so u famba na wu ka man'wani kuma swa ku xa henhla xa hansi xa henhla nyana xa hansi. So leyi correction leyi u nga bayiziseki wena, hambi u endla yini u ya hansi u endla u lava ku bayizisa vanhu, wena tshama u swi tiva swa ku okay loko market u endla so u ta gama u ya hansi u ya henhla u ya hansi, mara mina ni yimele ku market u fika kwini la ka supply zone ya wena u ta kota ku endla yini u ta khoma a famba loko ka strong. Ma swi twisisa ni ri guys, I hope mi le ku swi twisiseni, u swi yingela kahle, swi yingeli kahle guys. And then u swi vona loko ku va na break of structure la wa vona swa nkama lowu market u nga ya hansi u gama u endla yini u ya henhla u gama so u tala ka zone nyana leyi, and then u gama u ya hansi. Loko ya hansi u endleni u breaka structure u gama se xi endla yini xi langise kahle xi famba ya hansi famba ya hansi famba xi vuya kwini la ka demand zone ka supply zone leyi, sorry this supply zone. And then gama yi endla yini yi ehla mara a yi dlayanga xiturtura laha, a yi dlayanga, so yi gama endla yini i gama yi ehla. And wa vona mahehlelo ya kona swa ku a hi liya ya strong, wa vona swa ku a hi yona ya strong, i gama yi tlhe yi ya henhla se i gama se yi nyiketana wa straight, wa vona lowu swa ku famba straight. So loko u heta ku famba straight u gama endla yini u game u endla nga ta ku ya henhla u ya hansi. So leyi hi leya ni mi byela swa ku leyi hi leya ku ya masayitini leyi guys, hi leya ku masayitini. So wa yi vona ku a yi le ku fambeni ya hansi ya henhla ya henhla nyana ya hansi, a wu le ku swi twisiseni. So loko yi hetini i gama endlani i gama yi nyiketa nenge lowu wa straight lowu hi lavaka lowu wa ku ya hansi, wa swi twisisa. So sweswi wa vona ku endlani u le ku jikeni nyana hi ndlela leyi. So swi ri hi yimele ku market u fika nyana kun'wana la u ta kota ku endla yini u ta kota ku ya hansi. But because this is a weekly time frame
u nga rivali, u nga bayiziseki, u nga cuvuki ntsena ka weekly, swi lava u langutisa ka monthly swa ku ka n'hweti ku humelela yini. So loko u ya ka n'hweti u ta swi vona swa ku okay, loko u ba n'hweti laha hi liya ni mi komba yona laha swa ku okay market wu le ku endleni ka yini, u ye henhla and then u ya hansi. So leswi kombaka swa ku laha market so u fike kona hi expecta swa ku yini i kuma nengelo wa ku ya henhla. So u nga langutisi ntsena la ka weekly, laha u langutisa ka monthly, weekly, daily, 4 hours, kambe a yi trade kona laha yo langutisa ntsena la ka n'hweti, vhiki na masiku, yo langutisa ntsena swa ku okay market wu le ku endleni ka yini. Because swi twisisi kahle a vanhu lava nga na timali emisaveni, ti-bank tiyinini, hi vona va tradaka ka yini ka monthly, weekly, daily. Hina va ku ncengancenga hi hina laha hi tradaka H4 1 hour 30 minutes 15 5 or 1 minute, ma swi twisisa guys. So loko fika laha u nga langutisa ni usifoni swa ni kombi ka weekly leswaku leyi nenge lowu nga ya henhla and then hi expecta swa ku market wu ya henhla nyana, kambe loko u fika laha swi nga endleka market wu henhla nyana u gama u endla yini, u gama u ya henhla because a dirisawu ya vanhu lava nga na mali la va le endleni, va le ku xaveni, ta kuma ku hi vona va nga fika va xava laha. So va expecta swa ku market wu ya henhla ta kota ku dlaya point leli and then hi koho se market wu nga ta tlhe wu vuya and then njalo njalo guys. I hope mi le ku swi twisiseni, mi le ku swi twisiseni. So laha ka parta leyi ya ku sungula ni nga video leyi ni nga endla ya ku sungula na parta leyi ya na parta leyi ya doji ni komba ntsena mafambele ya market. I'm just showing you how the market moves. Ni komba ku market wu famba kanjhani, so swi lava u swi twisisa. Ho ni endla example ya gamu ni teka yin'wana na yin'wana hambi no kheta NZD JPY. So okay, let me choose just hambi ko va daily. Okay, so alright, so ma yi vona la ka NZD JPY guys, hi endle kahle, wa yi vona swa ku le ku endleni ka yini. So this is just leya ni mi byela hi yona eka ya masayitini. So loko market ya masayitini, so guys u nga trader but it's risky, u nga trader but it's risky because a hi se swi tiva swa ku market kahle kahle u la ku ya kwini, u la ku ya henhla kumbe u la ku ya hansi. But loko u langutisisa kahle wa yi vona swa ku endleni i tela ka demand zone leyi i gama ya henhla, mara loko se yi fika laha a ya ha endlangi swona leswaku ya hansi endleni i tiyele emasayitini. So loko swi ri so swi lava u yima swa ku market u continue ro ya henhla kumbe u tlhe u vuya laha hansi u tala ka demand lowu and then u nga teka risk ya ku xava market u ya henhla. So let me just get another market lowu nga ta ku maybe u nga hi fambela kahle. Okay, mo hi tala ka golidi la. Okay, golidi nga ta ku hi rona leri ra endla rona is fine. Mo hi nghena la ka GDP AUD. Okay guys, so ma swi vona la ka AUD GP, ma vona swa ku market lowu u ya hansi straight and then u endla yini, u retracer and then u fike laha and then u tlhe u hi nyikana xinyenyana laha u tlhe u retracer u tlhe u vuya. So this one guys you can see ku ri hi ve na yona push ya ke hansi yi tlhe ya henhla, but market a wa ha zanga wa hava na power ya ku ta dlaya point leli u ya hansi u gama se u retrace. So u le ku endleni yini, u le ku fambeni masayitini, but hi ta vona ku kahle kahle u ti byele yini kumbe u ta henhla kumbe u ta ya hansi. So na laha wa swi vona swa ku market u yehle u ya hansi u gama endla yini, u ya henhla so and then u ta la ka point leyi ni ta kombeta ku how to identify ti-point leti ti nga na possibility ya ku market u fika ka tona and then kota ku u hehla. So mo hi vona la ka daily swa ku nge kumi. Okay, ku na la ka, so guys swi endleka swa ku market ko laha ka le ya weekly kumbe monthly u kuma swa ku market ya hansi. So a na ha ri na nkarhi wo leha guys. So wa swi vona swa ku laha we had this push and then correction and then we had this push, breaking of structure and then okay and then wa swi vona la ka point leyi leswaku hi tlhele hi va na, so loko market ya henhla guys ku ta va na push correction push correction, so njalo njalo guys. So I think na ta endla some other more videos mi ta kota ku swi twisisa guys.